Bismillah. Dua bulmanızlar buna. İsminiz yetti. O yüzden sultan olman için de şöyle yaptım. Kaska, şişemleri var. Hala o abi. Amin. Bismillah. Bırlacağınız mı? Ne kadar bir çizene tutasın. Çok neyse açılmadı. Arkan жол салынып атат. Bunu деген мен аябай сыйынтыктанып атам. Себеби дегенде мына башкаларда Куршабекке барып Курша деп атышат. Көкбелге барып Канатындагы Көктөбөгө Казакстанга билесиңер. Баары тең. Биздики болсо ушундай нерсе болсо, биздин айыбыз ушундай аябай салым болот да. Жолдар мырзага рахмат деш керек. Ушундай жигиттер көп болсун. Ушундай жигиттер көп болсо, айылдын жашоо деңгээли бийик болот. Себеби дегенде бул азыр эртең иштеп баштаганда бул биздин Кыргызстандан эле эмес, биздин айылга Казакстандан келет, Өзбекстандан келет, Россиядан келет. Ушундай зиплайн деген бар экен деп баары кызыгып келе башташат дагы. Алар келгенден бу жерде кызматчы канча киши иштейт, алардын доходу түшөт. Алардын семьясы багыла баштайт. Андан тышкары ал семьясынын айлыга түшкөн акчаны эсептебегенде ошол келаткан кишилер биздин айылдын келип дүкөнүнө токтойт. Bir dükkanga bir günde 50 kişi girse, erten bir günü bunun arkasından 500 kişi gire başlar. Bugün açılış, bekereken devemizde. Ben özüm alayım doldurup, koşmayıp, koşmuşum diye bir akşama düşük edeyim şöyle. Ben de akşasına gelmişim, aylık kötken olmadan akşasına düşükürsün. Evet, meymanlar akşasını derseniz de biliyorum. Bulun. Bugün açılışın olmasına dair çıkacağız. Ya Rahmat, çoğalarga bekirdik. Bu oldu. Ankara'nın ötsök, tuşçular olsa dayanamızdan, ocaktan dost değil, aksakaldan evli söz sürdü. Çayla özümüzden, kınamadığımızdan, çoğalarga bekmizler, koduktayız. Buyurursa berekeli olsunlar. Kız ata. Карагой эс алуу жайлоосу. Жолдорубуз бүттү, зиплайнын ачылышы. Кыргызстанда эң узун зиплайн болуп атат. Биринчи жолу толук кандуу 100% мыйзамдуу дейт. Бүгүн ачылышы буюрса. Туристтер, коноктор күткөнгө даяр экен. Барып кайра келет экен. О линия менен барып, алдыгы линия менен кайтып келет экен. Аябай сон. Жакшы көрүнүш. Атайын. Талант Акбулак YouTube каналына, такка бар YouTube каналынын көрөрмандарына талантын сурангандан келип ачылышка көрөрман болгон тагминман катары видео аркылуу чалдырып жакшылык менен бөлүшүп атабыз. Bişkek'te elime yüzünden sağlık koşup bütün rap işlerde jasap menfaat elinde Bişkek'te жүрсө дагы ошо Бишкектеги ютубарларга өзүнүн демөөрчүлүктөрүн дайыма көрсөтүп келген элибиз Бишкектен келип отурат. Ошо бүгүн сөз бербесек болот. Ошо Айбегимизге бир сөз берейин. Aksakaldan böyle olmazsan mı? Bismillah. Dua bulmanızlar buna. İsminiz yetti. O yüzden sultan olman için de şöyle yaptım. Kaska, şişemleri var. Hala o abi. Amin. Bismillah. Той. Лайын болсын. Апайлыкпен Карагой эс алуу жайынан үйнөгө турист каттап турган лайын асман жолу болсун. Ишкерлер ийгилик тапканына береке. Барып келет экен. 700 сом экен. Барып келет 700 сом кетти мына. Машалла. Профессионал ekan da, Armavay ekan. Kırgızistan'daki en uzun zipline. Burada böyle. Orada hem kodoklardan Sabir Akınız'ı jo'nata o'zim. Bismillah deb. Ha, Muhammed kan jeyni.
Jeyinlerden baksana mı? Жақсы көрген жейініңіз бе мұхаммед? Неге анда бүйтіп жөнде тұтасыз? Өзіміздің сыйын ошондан көрсетіп отырмыз. Сыйыңызды ушуменен болды. Ана Забирака, бисмилlah деп, ол бапталарын жақсы алып қойып да бар. Туристтерге ушундай немелер Забирака, страховка жиптап берді. живу бар экен, каскасы бар экен. Забирака келіп қорқпай кете берің. Қоқыс үзіліп кетсе ақшасын қайтарып береміз. Құдай сақтасын. Просто ушунчалык жап-жаңы таптар. Тесттен өттү. Онда той бүте тұрғанды дағы ноғаттықтар баштады. Ноғаттар бүте олады. Шуңғы женші керек. Қасқа даяр. Қана, бисмилlah деп, кетейлі. Дәрі Сабырға. Жақсы бішіқтар. Қайлы, жақсы күшті инструктор бар. Көрдіңіздер, 5-6 жерден байланады. Bir sıra değer oldu. Жақсы нәспен? Жоларга қанша килограммға чейін көтереді? 100 килограммға чейін бе? 120-ға чейін. 120-дан нарыңыздар жақсы көріп отырып бересіздер. Амин. Бисмилlah. Жиендер кетті. Ана. Керемет. Сені көріп кеткенде рахатты, аз шоштардан не? Bunu жеткире албайбыз дейт. Түшүштейт, түшкөндөн кийин 30 секундда. Мына, көрдүңүздөр. 50 скорость, да? Радар ачады. 50 менен Saatına кетти. 50 kilometreden uçat. Болду. Жетип барды аман десе. Эми Ана барды. Кайда кайтышат эми. Çarkorgondan gelen mıyman. Жар коргондон келген мейман. Buna kaçın. Айткан. Dostlar. Бар болсо. Могул жактан көрдүңүздөр.